Sanibonani ku-South Africa, nguMazibuko uZef. Ngihlala e-Alexandra. Lapha ngilethe udaba olubuhlungu olwangihlukumeza ngo-2019. Abaqashi bami, Fidelity Cash and Transist, ngisebenzele le company lena 11 years. Kodwa indlela abangihlukumeza ngakhona angifiseli omunye umuntu. Nge-4 February ngathathwa amabhono engitshela ukuthi kunemali yalahleka ngoSeptember nge-5. Abakaze bangi-approach ngale mali ukuthi kunemali eyalahleka ngedate so. Kodwa kuze waphela u-2018 zaqala u-2019 lapho kuthe nge-4 February angihlukumeza khona lamabhono. Angithatha ngisa eFlorida kwelinye lama-ofisi. Engithena ngifika kulo lama-ofisi ngathathwa esefi ngiyofakwa kwi-polygraph. Angizange ngifakwe ku-polygraph. Into eyenzeka laphana ba-create i-statement esasibhalwa yiwona lamabhono. Asibhala lamabhono lawa eqambamanga, and then abe siyangiphoqa ukuthi ngisayine. Angishaya, angenza yonke into ongayicabanga, ngikhanywa wathiwa ngisayine le statement. Ngasayina ngibona umphefumulo wami ukuthi uyaphuma. Ngesimo sokuthi kulelo office wathi kungekho umuntu engangikade ngamemeza wayekade ezongisiza. Lapho engabona khona ukuthi lento iplaniwe. Sasuka lapho ngazifo kulelo office. Naleso statement leso kwayiwa ebranchini yami eLongmeadow lebekade ngiyisebenza. Bangena nama ama-colleague ami athi nangabethi ayazama ukuthi azongibona futhi ukuthola isite lami ngoba bekade bazi ukuthi ngumsebenzi onjani, bathi ngi-hard worker lapha. Babavimba, babalela ukuthi-ke bakhulume nami. Bangithatha bawungivalele ofisini phezulu, bahamba bayobamba i-meeting bebodwa lamabhono. Tena ngabe kusuka lapho bangithatha bangisa eSebenza police station. Safika eSebenza police station bachaza isitori sabo. Kunosisi samfica khona wayekade in charge, Mama Ntambama. And then basichaza isitori sabo, waqeda lo sisi wayesethi bangibeza ngisondela ngachaza isitori sami. Wabatshela lo sisi wathi thathani lo bhuti lona nimbuyisele ekhaya. Abavumanga, bathophela bababofu, bathatha saphuma lapho bayopaka nami kwenye indawo. Lapho abafika babamba khona i-meeting bebodwa bangishiya emotweni. Lapho engathi uma ngabe ngithi ngicela ukuya etoilet, angithuka ngazo zonke inhlamba engeke ngazisho la. Kodwa zonke inhlamba ongayicabanga. Ngathuka uma ngithi ngithathe ifoni yami ngithukwe, kuthiwa ngathathe ifoni. Baqeda i-meeting yabo leyo sokumnyama, bangena emotweni nami, bahamba nami kwabe ngathi sabamba u-freeway u-N3. Bafika babamba i-off-ramp lena eya eJohannesburg. Ngabezwa bekhuluma Afrikaans, ngabezwa bekhuluma nge-John Foster. Ngabona ukuthi ushuthi ngiyovalelwa eJohn Foster. Afika eJohn Foster babe balisa statement laphana bathi imali engayintshontsha u-11,700. Ekubeni eqaleni batheka imali eyalahleka bayi-estimate bathi 3,000 to 4,000, nabe sebeyongivalela sebathi u-11,700. Bangithatha bangifaka phakathi ejele. Isikhathi abangivalela ngaso kwakade ku-1 to 12 ebusuku, ngingadlili ilanga lonke. Lento yangihlukumeza ku-South Africa ngayo yonke indlela ongayicabanga. Ngasuka lapho ngasiwa eSun City. Ngahlala eSun City ngaphuma nge-11. Okuthena ngiphuma nge-11, the following day nge-12 ngaye ofisini. Ngafika nganikezelwa incwadi laphana bathi bayangi-suspenda with the pending investigation. Nginayo leyo ncwadi leyo yakhomba lokho. And then kuthe i-case loki on ecourt. Bangibhukela i-hearing. Nabe sebengibhukelile i-hearing, bangixosha i-case ingakapheli ecourt ukuthi baprove phela lento ukuthi ngempela imali ngayintshontsha leyo mali leyo. Bangixosha ekhampanini. Yenziwa i-appeal
abayimukelanga. Yonke lento lena yenzeka ngibuhlungu emoyeni, kodwa okwagcina kwenzakalile ukuthi iraniwe icase ngiloku ngiye court, ngifike court laba befidelity bangezi ukuzoprova lento le ihlehliswe kaningana up until yachithwa icase ecourt. Ngelanga lokugcina leli engangikade kuyilanga lefinal yecase, ngathi uma ngigibela eboxini kwathiwa idocket ilahlekile, ngadilizwa kwathiwa ngizobuya ngibizwa kwaqhutshekwa namanye amacala, and then up until ngabizwa egcineni. Nangibizwa egcineni kwathiwa idocket isitholakele, ayinafakazi, ayinalutho. Lento ingihlukumezile South Africa. Ngiyacela, ngiyafisa ukuthi-ke ningisize ngayo yonke indlela. Ngizoza la ngesikhathi ngiya kwi-hearing e-ofisini, umuntu oyi-union official we-MTW okunzama, before ngena ku-hearing wathi ngeke ngiyiwine i-hearing le, and ngempela wathatha uchairperson wangena naye kwelinye lama-office, athi nangabe ephuma lapho ngempela angizange ngiyiwine i-hearing leyo. And ngelanga leli engangikade ngiyongena ngale hearing, kukhona oyi-operation manager yami umlungu wayekade ezongena ku-hearing, azange aboshwe, azange enziwe lutho, usasebenza namanje. Mina ngaxoshiswa kwenja njengoba ngisokola nje namanje. Into enokwenzeka lena kwamanye amakhampani asuke ebukela phansi, noma-ke isikakhulukazi amakhampani abelungu, kuwukuthi abantu abaningi abakabe exposed ekuthenini bangayikhuluma izinto noma basuke besancenga imisebenzi. Kwesinye isikhathi indlela abahlukumezeka ngayo bagcina befila engazi ukuthi akusabafanele ukuphila abanye abantu, beze begcina beyohlala emakhaya, noma-ke akusabafanele ukuthi benze izinto right ngaphansi kwey'mpilo zabo. I remember ngi-resigner e-Fidelity kanti bengisa-applyela i-uniform. Unfortunately ngangasebenza isikhathi eside, kodwa nga-resigner kanti bengi-applyela i-uniform. Imali yami zange ziphume because i-uniform kodwa ihlele ofisini labo, abazange beze beyikhansele. Kwafanele mina ngijike ngihamba ngokhansela i-uniform ukuze ngikwazi ngithola imali yami. Even namhlanje imali yami akaze ngiyithola, and the situation engangibhekene nayo yayingiphoqa ngokusobala ukuthi kufanele ngivume ukuthi lento ethile ngiyenzile, even if ungaboniswanga nge-footage ukuthi ngempela yimina, futhi nami nginikezwe ithuba lokuyikhulumela, kodwa kwaphoqa ukuthi laphana kufanele ngivume ukuthi mina, ngoba kwabhalwa i-statement nami esithi asibe exactly ukuthi kuthiwa cha lento eyenzakele yimi. Kwavalwa-ke i-contract, kwancamela ukuthi kuthamanithwe i-contract ye-night shift ngaleso sikhathi ukuze kuzoxoshwa mina. Angeke ngize ngithi inhloso kwawukuthi xoshwe mina, kodwa-ke lawa amabhuni indlela ayenza ngayo ithi ayifane inseni kalo baba, wakunikeza ithuba lokuthi azakhulume nawe, kodwa-ke akutshela lokho akutshela khona, futhi ephinde ezenzele wona ngendlela yawo. Ngaphandle komasho kusasa komntwana sekhaya, angizuvo lakho ne-experience mhlawumbe uke wanohambo olufanayo, noma-ke ikhona into experience efana nalena. Kwakwenze njani kuwena, noma-ke umuntu omaziyo wako-experience efana nale kwakwenze njani kuyena, and wagcina ephumile kanjani kwi-situation? Mhlawumbe sisize ubaba simtholele usizo mayelana nalo daba. Mina nawe asihlanda phana kwi-comment section, ungakhohlwa ukusubscribe wenze sure ukuthi uyalike amavideo ethu. Kana wethu iphupho lethu kulo nyaka ukuhlanganisa 100,000 subscribers, sibe ne-award noma sibe ne-plaque yakwa-YouTube. Yona graduation yethu-ke leyo esizoyithola kwa-YouTube. So yenza sure ukuthi emothi awusubscribe-ile bubuka le video uyasubscribe please. Hlangana kwivideo elandelayo.